Jadi mula tema dituhat ta, mula tema nang dipersurat ta. Sung lima di hamuna suhut nami Rajai Marga Rumapea. Sung lima nang di hamuna tubong nami Rajai Marga Napitu na Rosyat Toga. Dinong takas tito hita dinong sipu hita tahatai ima dinamarhata hebing dia pala tikion jala takas do diri kami tabok do dia ka nasibita nirwata mulu pinakaling sohon na tiga ngati bako do ayang terprovinsio alay muntabiring bisunari sipul do di bagasad kami. Jadi sumasya kami natuto ni huta kasi matuturuan ito hatta say tiurma ulauta imanang taguhul tuariha hipas mahamuna hasuhutun hasutu paranak tutong di pasupasutuhak kamuna say jamuk maka siluan muna nalaho hapurluan ni ulauta suang ninang hamuna tudong namin aro tutong ma diperbisok itu hak kamu asa tutong tutuboy magdalan ng ulat tao ima diulaw pa masumasuhon ni anak dorot doro ni huriyay suang lima doronon nami kata ni na tua madoronon nami palitang pagabi matumudak ko sita dorot arit tamatong gawin hamuna marahula-hula doro suang ni namardonga sa huta tutong mahita marsi paulolo maputu suang ni madiso nunga di pasat tamu pinggan nahot di bulan na marisihon perbuwe si ribur-ribur kasahatan nila tua-tua manunun nami asa pirma poki baul-baul pasalongan pirma tututod dita sa luna luju-luju manang aka pangomore maputu jala disod di pasat tamu na do ima ringgit siti suara nalaw si bagi hotna tuwak ka naliat na lulog dalagta mo tutu dinalaw marningo ima ulaw ta ditanggal 27 bulan ono ato kata nila tutua marunong nami asatu sanggar maperik tulubang masatua ibur-ibur magorang matutuak ka na memet dilita sa luna say horas manabatua asa sinurma kapaparam muna hamuna hasutok paranak super boru jala say gabi ma nadiula maputu atau asa duit kita rak merlingo donon nami masipulan nami kata nila tua asa met bulong ni bane-bane met ma bulong ni riwat sa luhuna tong dinong kasakapi sa luhuna hita rak merlingo saat selu sa tuboten ni tigaras nung saat tong hita dinamarhata sinamot sa may taliat gabi saat matu perhorasan atau ramad mahita tulungali ingat horang kita sa luna